Tugite na mbere ni ati munene wa Ritingo obisine ya gavana Mutumanu wenda gitari Julius BG wariuwa kaunti ya Meru netete na mbere boya nontote nombeche kwithirikire wa baribari ankulokine etete na mbere na kuwa mandaitari kaunti ya Meru rwa muno wetekaniria bona thirikari ya kaunti bokethira bogekirwa saini na baingirwe buraba kwithira bakienda mwandiki wetu Andeto Muthuri Murioki aina ndeto tariria. Mutongiri wandiko bisine bangwana na Dr. Julius Mbijewe awitana kagitaka kaunti ya Meru konekene gitabwega gitomini ati utena ombeche ikure baribari na ntobubu ibugotethire kuthania mbecha bwega na cigatumika no kubaterie. Senate yongwane atwire inaugire very clear in the whole country abera ki management ya roji to number 1 through mewas. So ona Nyeri ya kuthomagiritwe Nakuru, Embu, Tharaka Nithi cia kuthoma gitu amona Kirinyaga cia kuona ne ata ubutu thithagia kenda bomba kuthoma kuma gitu na kenda bomba gutetheka ndene ya cibitari cietu ira tumonya service delivery ya super na ya very clear na tumba gutethia antu betu wa Meru na Kenya yonde ithire kiona ikwithe itwetere completely cashless gutio mbeca iri agwa baribari na itukwira wananchi betu wa Meru gutio geta ore ya cibitari mbeca cash ndie ukaria na thimu through mitandao na ne gutuma tumba kwitha tukiumba kuthonia mbeca nyingi na ciumba kureta ndawa nyingi na hospitals cio ndira twina cio kuma level 6 ya Metu Chinga Referral Hospital monka level 2 dispensary ndiguru are uria india mna bubu evagetarire mitaratara mwanya ira bakuthithia nikenda gutira ati arigitani ndene kaunti ya Meru bokara bwega. Collective bargaining agreement is a matter of ntukwira gavana ageka kikenda giumba gusainwa between the union na thirikari ya county. So utoivo watwariria na union na twarikia. Number 2 ila ita recognition agreement e union inya ile itigere itumbite kwa recognize komeanke mingi sana. Naru antuko ya Jumatano baketha bagisemania na county attorney office ila ina legal officers kana mawakili jetu bategere issues ila china mando ila bakwenda ile kwenda guchenjwa then kenda umba gusign the recognition agreement kenda nya those unions bomba kwitha bakiomba gwita methe ne gwita ku negotiate into biao bakomba kwithira bagita methe ne kwariria especially nyara kwina strike kana manto jange ya jau. Number 3 imanto ya promotion asio baruga Department of Health nilikiti kuandika like chionde in which case anytime bakomba kwitha banenkora the letters na ito abere na ba very clear on that na o baruga irinde bakomba kwithira bakinenkerwa tumba ku resolve that matter completely. Wana kila kethira kwenda gikundi kimwe kia arigitani kikugate kethwa kigoma mbije thwa kiugate mbeya rojo bakarambia abo nikenda kwaraniria Kenya Medical Practitioners and Dentists Union area baitite strike notice inya ne issue yejera na twariria in a meeting that I chaired twariria na twere anwate tomorrow on Thursday tariki 26 tukomba kwithira tuli rutero rwa thirikari na union tukiomba kwaraniria donari aria tukinyete aria tukumba we also sitting ground gutwika union yeka president jao government yeka president jao monga tube ko ya mineral ground ekomba gutwika cibitari cietu stiri kwenda kiomba kuona unduma ya mandaktari yetu ndene ya Meru. Muthuri Murioki, World TV, Mutiro Kangangi.